clear tu le ngai thatu zong te chi bai le ve kule August ni som panga sang ni som ni pali ania tuntu ma po hian khovel boina chanchin thar langsar zualte kan ngai tho le do na ni Ukraine sipai te chuan karliam ta thole ni atanga Russia ram Kars ramri bora be puyan thak nuwa Russia ram china khosom ni le pariat an la fel to heng huna cheng hun soma thena hun rukjet chu anin son chuak to ani Regional Governor Alexei Smirnov chuan TV kaltanga meeting an neya Russia President Vladimir Putin le top official te hena Ukraine be pui thakna wang hian mi nuai khat le singriatin an chen in le lo an tlan chiat san to adang mi singruk chuang in swai chua hun an ngak mek bok ni na soi Ukraine sipai te hian Russia hnuaya ramri atanga kilometer som pani chung vel le kilometer som li vela zau chu an la to ma se sipai te chuan khoilai hmuna tak nge anin khuarti riat har le hirin Smirnov hian soi bokani karliam ta Ukraine sipai te chet na hi kumsang ni som ni pani February tha President Putin a thupe ka Russia and Ukraine be nuwa Ukraine sipai ten Russia laka be pui an thang nat bernia soyani Ukraine President Zelensky chuan Russia chuan ramdanga indona achok chuak thina tuna chuan anchunga atlave ta ni atiani hetila hian Putin chuan Ukraine sipai te chet na hi buaina ti so sang tu mayani tin Russia sipai te chu anrama tanga melma te pet chuak turin thu apengal bokani Ukraine chuan Russia in indona ti topa remda siampui ain pe ani chuan Russia ram anrun chu ti topa tiama hemi ba ka hian Russia ram an thunhuaya an da te chu in remna an nei the ani chuan obzui an tumlo ti Ukraine chuna soibok Ukraine hian Russia ram chunga be puya thak chu chunjom zelin August ni som pali nimin khan Belgorod mun chu abelea Belgorod governor chu an emergency puangin Ukraine be na wangin din mun khirtaka anding ni na soi Ukraine President Zelensky le sipai ho tu Alexander Sirski chuan tholeni thlengkhan Russia ram square kilometer somli an thunun to thule khosom sari le pali an la to tia soya US President Joe Biden point Ukraine in ramrika na indona an kalpuya wanghian Russia ram chu an boi pha le ni na soi Ukraine hian karliam ta tholeni atangkhan Russia ram chunga lutin Kars region chu beitana hei wanghian Kars region a cheng Russia noi khalle sing ni chuangin an chen na mun an chua san to ani Ukraine top commander chuan Kiev sipai te chuan Russian ram chung square kilometer sang khat an thunun to tia soin ram pani tena kum ni le chan ve in do na an kalpui to china Ukraine sipai tena Russia ram an luthhuk ber athleng me kani Commander Alexander Sirski chuan Ukraine chuan Kars region offensive operation an nei chunjom zel tur thua soibok Ukraine President Zelensky chuan Russia chuan midang telaka indona akalpui popa atok ve ta ni hi atiani Masia Russian leader Vladimir Putin chuan Ukraine che dan chu inrun luina tia soin Russia sipai te chu ramatanga melma te chuak turin a hril thua soi ve thung Western Russian region atangin mi thanim tak mun hima thiar chuin anom to mi singa le sang kuwa chuang vel te chu an chen na in le lo chua san tura ti in anom bok local governor chuan thingtlang khuwa somni pariat vel te chu Ukrainian sipai te kuta anom to tia soin civilian som panhin nunna chanin thilom dan aduam lo hle ti na soibok karkalta tholeni khan Ukrainian sipai te chuan Russia ram lut thutin ani khatna po kilometer som thum chung vel an lut thei ngalani Ukrainian sipai te che dan chuan phurna nasatak asiam antirwalin analyze te thung chuan Ukraine tan laom in siam zualna anti ve thung Moscow thinrim nu tuk chuan Ukrainian civilian population le infrastructure abeite chu aletin ati pun hlau thon na alian hleani President Putin chuan state television kaltlanga thu soina neya melma te thil tumber chu lungoi lo na buaina mi puite ti thaina le Russian society in lungrual na le in zom na ti chiatani atia tuna thilpoi mober chu defense ministry in kandramatanga melma te anum chuani tina soibok
Kars region governor chuan mi noi khat sing ni le sang khat te chu an chen na tanga mun hima thiar chuin anom to atia Ukrainian sipai tena anop meka Russian khwale tui sang ni vel an laom tina soibok Kars thenom Belgorod region a po mi sing khat le sang khat vel te chu mun hima in saseng tura ngen an ni thu governor Gladkov chona soibok heti la hian Kyiv Zelensky ne na meeting an nei na US Senator Lindsey Graham chuan Ukraine che dan chu hoi sen thak ati thu soin Biden administration chu ral thuam tam jok le amamo angte Ukraine ne na peturin angen boka Russia ram chunga po Ukraine in Kars region alla duai mai thei chuan ngai thallo na siamin pro Russian war blogger Yuri Podolyakia chuan thil duam lo athleng mek tina soi Russia Foreign Ministry thupuang tu Maria Zakharova chuan Russian Armed Force te chanlet na khautak chu athleng thuayang ati thungani Ukraine chuan ni lai ni August ni som pali sang ni som ni le pali khan Russian territory chu na sajoka bein Belgorod region border te chu bom ne na beya mase Ukraine chuan Russian territory anop mek te chu Moscow in rem na aduani chuan open tum lova Russia an beina po ti top an rem ti turani ati ani Ukraine force te chuan Karkalta tholeni khan Kars region lut to in World War II nuwa foreign army tena Russian leilung an beina satber le ramlak na satber athleng zuyani President Zelensky point tholeni khan a military chief Alexander Sirsky ne na video call an neya footage chu ti chuakin chuta chuan Sirsky chuan mun chen khata chuan kan sipai 10 km khata tanga kilometer thum vel an thleng to ti na soi tun nai te a Russia territory somli square kilometer kan thunun na hnuaya om to in chen na mun somsari le pali te kan thunun na hnuaya om to tin Sirsky chuan a soibok Belgorod region a state of emergency puan zui ni in Ukrainian Armed Force tena bom manga min be renga wangin Belgorod region in harsat na nasata kantok meka chen na in ti chi atania tual chung mi thi le hliam anom ti in governor chuan a soi Belgorod hi Ukraine Kharkiv region ne na in chanom mayani Ukraine in Russia abeya tanga kar khatna thotan ni khan Sirsky chuan asipai te chuan Russian territory square kilometer sang khat an thunun to ti in alo soi to boka Kars region governor Smirnov chuan thotan ni khan settlement som ni le pariat po an thunhuaya anda to thu soim Ukrainian force te chuan Russian haram chung kilometer som pahnia thu kan lut to atibok Institute for the Study of War te data AFP tena anjir chian na Ukrainian sipai te chuan thotan ni thleng khan Russian ram chung square kilometer zariat an thunun to antibok tholeni khan US President Joe Biden chuan Ukraine che dan chuan Russia President Vladimir Putin lu ati hai hle ti in a soi nge Russia Defense Ministry chuan tholeni khan an sipai te chuan Ukrainian sipai te chu an not kir zel tia soi thungin Ukrainian sipai te chuan mobile group le armor vehicles tenen che tan la atia heti lai hian Ukraine Foreign Ministry thupuang tu Georgi Tikhi chuan Kyiv chuan Russian territory lak adu lo tia soin mase Ukraine che dan chu ati tur dik takani ati thunga Russia in rem na omse adu ma pole Ukrainian Defense Force ten Russia beina anti to pangti na soibok Kars region a Russian noi khalle sing ni chuang te chuan an che na in le lawan chu asan towa Ukraine chuan ramri nai sumi region a movement restriction a kalpui ngal thua soibok February sang ni som ni le pahnia Russian Ukraine a runa tangin abik takin chimlam le Ukraine khochak lam ram zau tak lain Ukrainian khopui te chu missile le drone mangin a be cham chi boka Ukraine chuan chet lak ngai na aselova kumsang ni som ni le pahnia Russian force te anor le deu hlek ti lo chu anung tol zong lirin a kalani mase tuna Kars region abe thu chuan Russia abara khai hlea Russian Ukraine arun nuwa ramri kana Ukraine in chet alak na turuber anime kani heti lai hian Ukraine chuan Russia drone ka chua som ni le pathum zinga som pasari an ka thak thu soin heiba ka hian Russia chuan guided missile pahni in
abei thua soibok John tehi Kiev Kharkiv Kirovohrad Cherkasy Mykolaiv Sumy Zhytomyr le Zaporizhia region ate ka thla kani ti in Ukrainian Air Force te chuan an soi Russian drone ka chuate hian Northern region Chernihiv le Zhytomyr infrastructure ti chethungin Mykolaiv a chena in pahnih ti chiain nunna chan anom lo thunga Kiev Governor Ruslan Kravchenko chuan drone chuan ramngo tikang bokin mase thel zui ani ati bokani US ambassador chuan US chuan Middle East boruak so sang ti hniam tuma ma alak mek reng thua soya Linda Thomas Greenfield chuan New York ka UN Security Council hena US chuan Middle East buaina nasazok achua pumpel nan in beina thlengthei dana tumani tina soi July tha teran khopuya Hamas leader Ismail Haniyeh ti hlum ani hnuwa Iran chuan Israel chu abeidu mai launa alian leani US President Joe Biden chuan Israel le Hamas tena Gaza kai hnoya in ka haina an siam theiani chuan Middle East boruak tang tur na satakina tin hiam don ti na soito boka ninga ni hian Doha emo Cairo emo in ka hayom theinan in biang na ni le tura ruah manania masi Hamas official Ahmad Abdul Hadi chuan Hamas te chu in biak na antel don lo ti na soithung heti lai hian international mediator US Egypt le Qatar te chuan in ka hayom theinan le Israeli mitang te chua an nia Palestinian civilian ten an chen na mun an pan le theinan theitop chuain ma an la mek reng boka New York ka UN Security Council meeting nei na Thomas Greenfield chuan in ka hai chu thlentir nge angai ti na soya zawzo ka buaina in akan kai arem lo ti na soi United States thil tumber chu boruak tanglutuk ti dayania anhuzela in beina thleng thei dan le Elai region buaina nasazok chuak thei dan ani ti na soi chumi tur chuan in ka hai om angaya Gaza mitang te chua zalen chu ti mang mo ani ti na soibok UN Palestinian ambassador Riyad Mansour chuan Security Council chu Gaza Israel military operation ti top ani theinana malatok lova apu thunga Israeli ambassador Gilad Erdan thung chuan Hamas te chuan Gaza civilian te chu in phen nana toktara an hmang tin apu ve thungani Yemena helpol lian le chaktak Houthi helpol Iran kai suaina hnuaya helpol ngeyom le rap thlak takte chuan anram khopui sana United Nations Human Rights pisa an luhchilh lekha poimo lir theile in chung bungrua chu an hne chuani Houthi hian UN le atho pui pol dang te chu do dalin kumin jun thla khan UN le tom ngai pol dang hnuaya thok mi somruk chu an lo man to ani tunchuma UN pisa an luhchilh hi UN an do dal na lantir na pakhat ni in UN ba ka chom dol na thok tu pol le ramdang embassy te chu an rama om le na thok turin Houthi hian an du lawani UN Human Rights ho tu pa Volker tak tholeni khan Houthi ten UN pisa an luhchilh chungchang le an thunhuaya an da dan hi soin August ni som pathum in rin ni khan UN pisa chevela an luta thoktu te chu pisa chunga thilom te an kuta hlan turin thu an pe tia soi an sar ala sipai te hian office hi an chua san nga langa ya bungrua le thil dang an lak te hi an da let vat turani ti in tak chuan aso asoi bokani UNHCR office chuan Yemen khopui sana ba ka khopui dang Houthi helpolin an thunun na hnuaya oma June thla atang khan an na tho te an chol san to ti an soya Yemen hun danga ero na tho an chun zom reng thu asoi bokani US President Joe Biden chuan Middle East boruak thalo zel chungchang chu Britain, France, Germany le Italy ram shwai tu te soipuin Iran chuan tunkar chung hian Israel abei arinom thua soya hemiata na loin buat sai turin khothlang ram shwai tu te chu ashil bok ni in White House thupuang tu chuan asoi US chuan Iran in Israel abei ani chuan Gaza stripa in ka haipuan ani theina tura in biang na nei me ka po hong thalo ani theidon ani atia
Iran in Israel abe ani chuan engangin nge ma an lak ve don ti lo ngai tua fel turin Europe ram te po angen bok Hamas ho tu pa le Hezbollah shwai tu tha ani nuwa Iran le atrual pui te le Israel in kar boruak hi athalo chho hlea Middle East a indo na achua mai lau thon na po alian hle heti la hian US chuan Israel hi beiron ani chuan Israel apui don ti soin Israel ram him na chu angai poimwa hum him turin thei top achua don ti po lo soi to ani UK Prime Minister Sir Keir Starmer point Iran President biain Israel beilo turin atia Israel abe ani chuan Middle East security anghong poidan turte ngai tua turin angen bokani Donald Trump chuan ex nei tupa Elon Musk nena live in biakna an neya thakalta a Pennsylvania rally neina ka ani chungcha nga soya Trump chuan ka hlum tum ani na apum pel thei hlova ma se abeng veilam silai muin tai thungin athina salheya ring tu thazual kanita in ka ria tina soi silai mu ani ti ka singhala ka benga fu ti po ka singhala ni ti in kum som sari le pariata upa chuan Marx nena anti ti dun na soya anti ti hi mi maktaroi chuangin an ngai thani pathian omring lo te tan in ngai tu anon le hun ni in ka ria atiboka Trump chuan alu a thlek hlek dan chu perfect angle tia soin chu wanga him hlau ani thua soi boka in ria tangin ring tu kania tu na ero ama zonga in ring tung het kanin ka ria chu midang te point min sil dan ania kha thil thleng kha amak ania ka thlek dan kha atok chia lo ni tin Republican presidential candidate chuna soi Trump ka hlum tum tu Thomas Matthew Crooks chuan Trump tha atum na lama relia tel midang pahni ka hlumin ahnua secret service ten an ka hlum zui ve ngalani Bangladesh leader thar chu achiang hlemai a revolution anilova a dream ani heklo Masih Mohammed Yanis chuan kar kalta a zirlai poltena angen na apom vele adu andu dan ti hlotlin chu atum buru mayani zirlai te point Prime Minister Sheikh Hasina ban nuwa power vakam luakhat turin kum somria le paliau pa Nobel laureates chu anmamo in an nge nani zirlai te som na le ngen na chu apom vat renga kapom na chan chu heram thalai te du dan ani wangania Chan pui kaduani tin Yanis chuan achen na Jamuna State House a chanchin bumi te akom na soya kaji manilova anji mani ke chuan andrim chi ti hlotin theinan ka pui don ani tin a soi Professor Yunis chuan zirlai polten atha sarkar laka lungoi lo na lantira nor an huai hut nuwa sarkar pai tha kani nuwa Bangladesh suai leilok tura ti meng ni in anna hau tak dan tur zia chu ala thefia mai theitok lawang ti ani Yunis chuan chin fil ngai ma saber chu security ani tia soin tharum thona na sataka wanga mi zali chuang in nun na an chan pha nuwa Bangladesh chuan police mumal aneilo police union ten strike an nei meka traffic te zero light ten an guide mek hiala police station zatel hal chiatin omboxi law and order chin fel masak berangaya ti chuan mi puiten lungmuangin na an thok thei don ani tin Professor Yunis chona soi Yunis malak na chuan ra tha chuin police officer te point an na an zom than zela ma se security chau chu har satna ani haulo Sheikh Hasina in anram achua san rual chein sarkar chu abo ma ngani tin Professor Yunis chona soi boka kumsom panga chung authoritarian rule in an hnu chia chu buai chuar thil vekani tina soi sarkar kalta khan nge ati engpo anti kha omzani lawani administration omzia reng an man lo ti in Professor Yunis chona soi boka ma se buai noi kara be se na tam taka om ti in Yunis chona soi bok kanome antan mithar kanome ramta nani atopa chuan monster abo towa aphu romani tina soi reform chu thilpoimo ber ani tin asoi boka tun Bangladesh boina po hi
reform ngiat na wanga thlengania kumsang khazakwa somsari le pakhat Bangladesh war of independence sai nam noi tu le fa te zeltana sarkar na hausakti top ngiat na atanga irchua kani apoita chu zirlai polte thil ngiat chu security service ten dim haulova noi chimi tuma rong taka an chet lak nain azui chu ani reform chu mamo berani tia soin Professor Yunis chuan Sheikh Hasina sarkar noya freedom of speech ra bein oma amalak dan nial kal tu te chu lungina akhung rem rum boka freedom of speech crackdown tuar tu zinga Professor Yunis ngei po chu telin Sheikh Hasina sarkar langsar taka soisel tu ania chu tak chu chang le tin Sheikh Hasina chuan Professor Yunis an Nobel Peace Prize hial alak na a microlon chu nual chuatin Yunis chu mi pui melma ti hiala soin tharuk chung lungin tang turin ating heng he ani ma se Yunis tan reform ngai radical idea tam tak alom don chau thunga judiciary reforms po ti mang moni in zirlai ti chuan Chief Justice chu bang tura an phut ngal jinga tenani Professor Yunis point judiciary chu independent in omlo tia soin super authority atanga order la atiboka technical term chuan Chief Justice ania ma se ani na taka chuan mi khai hlum tu mai ani atibok Yunis chuan Thuchhuk na anla siam zel tura mitin te du da nang thlap ani don lo tia soin ma se shwai tu ma sa ti ai chuan Thuchhuk na thazok an siam be sei thu a soi boka ka ton hriat to te atanga chutin sarkar ka kalpui tha thei ka tilo ka soi chong chu pol kalpui dana ton hriat ka nei ti ani chung te chu man tangkai ka tumanga then khat te soisel tu te anom don tho ma se kan paltlanga nga yani tina soi Bangladesh Prime Minister atanga paithak tak Sheikh Hasina le midang paruk telaka tual tha thu buai zia luani ti nimin khan anram media te chuan antar langa PM Hlui Hasina le midang paruk te hi thaliam ta Bangladesh a sarkar kwata siam du lo nalan tira norhoi hotuma tharum thona thleng wanga ei tur dor nei tu Abu Sayyid thina mo phurtua puin anlaka thu buai theluani thu buai siam sakdang paruk zinga hian Hasina party Awami League General Secretary Obaidul Khwadar Home Minister Hlui Asadu Zaman Khan Kamal le Inspector General of Police Hlui Chowdhury Abdullah Al Manun tepo antel andi ba ka hian police official le sarkar official engemaw zat hmingpo tarlan telani bok Bangladesh sarkar in sarkar nalak na zalen na sual tu fa te puala kwata siam du lo na lantira norhoi hotna a boina chuak wanga nuna chan hi mi zani somthum chuangan nia Prime Minister Hasina kaisroi sarkar po paithla kani phaba ka Hasina po himna zongin India rama atlan chemek zuyani Myanmar boina zirchiang tu United Nations Independent Investigate Mechanism for Myanmar chuan sipai sarkar noya meshing laka hleilen nale indona poi khoina luar ti an soi IIMM hian tharuk chungin ramchung boina in ziom lam apan mai theilo wangin mi maktadoi thum chuangin an chen na in an chua sanangai ti an tar langbok IIMM chief Nicholas Komjian chuan Myanmar ramchunga poi khoina thleng thin ti chiang turin fin fiana thatok tak an la khom thua soyani ramchunga poi khoina thleng hi an rami puite semna le launa tu an du wangani ti Komjian chuna soibok IIMM report hi July ni khat sang ni somni le pathuma tanga June ni somthum sang ni somni le paliata na bot saini in hemi hun chung hian boina chuan ziom lampan lovin azwal zel zong nia tarlanani sipai sarkar in civil mi te anghai sakdan rap thlak tak tak chu tarlan ni in mitang te chu lutan sakan ni ba ka hursual narong kaya khoichin ni nan soi hengba ka hian civil mi te mun ma sikul sakhobiak na mun le damdo in chu be thinani ti tarlan ani bokani